BJP along bang pharuk phora bang kya batum kaching bidun. AJYCP bolong komaji aro hinpen hormu hortar anam ki sopothak kachesong. Moromi Enterprise tum Karbi kachiling michiranta kasilam ledera jok hamren rong chega tobar kache hilat aphan kisum. Kardom, Karbi prime time along penny leader Singja indicator P non bertang ton pen arjuik tha. Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along Congress Lapin APHLC asong atum BJP asong along kaching biduna berta kat news asai hemalong berta nangli. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kijapon Mason ang Thek Theklong si bang pharuk phora bang kebatum BJP asong along chingbedun rinti. BJP asong kaching bedun atong bhan kideng ponamai dhon sing tiron pen kachipehem phu ponamai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MLA Bidya Singing Leng EM atum Amar Singh Tisu Prodip Rongpi Lun Singh Tiron Kachirong PP MEC Richard Tokbi Difu Municipal Board Chairman Rakro BJP EKD Siachun Bang Madhuram Lekthi pen danglok BJP asong along arpu kido atum chitong dun rinti. Pinia kapregara choria songo tomaphan kideng ponamai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen kaningji pon hemprega pharman kachi songa men pen apran kita matumaphan anki sarkar pen kerap pajur lola pen dimasa pen ron kido hud apran kita matumaphan ta suri hinira inko rehini aning kanang bong sarkar pen kerap atangka sikka lak phopho pajur pon pola pen BJP asong ke kadokabi aphanta kanghon pachingri pusi ningje kache bong class hot Karbi dimasa kache bong hot hola tomaphan apran ke damna bang pulang dia tomaphan ये कॉन्सेप्ट सरकार में भी निराश नहीं पुठाना तो बताते दो लोगे तो सत्तीन कर दिया नीली हर सोहट माथा से मिले नॉन अच्छे पिंस्टार भरने में से ये तांगाने तुम्हारे पिनंगी पुसी स्पेशल पैकेज हैंड से ये अपराध के दामना हेम्पे कमेंट पे अपराध के दामना अबांग फुबांग किया तो वफा नो पे पी नो पे पो तो वफा lapet ke kasi melo adai ka wepin to apran ke dam na to phat SC CPML Congress kasto ki pupe pin pe lito Karbi Autonomous Council pe bang pharo isi to phat bang pharo hini to phat ne to lak pho tangka ake jo no ni lo don male to tin kar ke lo laban nam ke lo ne tin dola ilong wang dah lang milia lo tu Karbi pen kuki ka cebong ho apran ke dam nang bang subak ke tu hola tu phan ni bini na tu man ke dengal ni sini ni baida kelas pen ni pachini lo la so ning kanang bo 2022 nang le apran Karbi pen kuki Karbi pen di masa apran ke dam nang bang foto bang ta lak pho tangka BJP atum kacharia sarkar hormu hortar anam ki sopothak wolongkomaji AJYCP aro atum ningkang samsi chipaklangsi pini kache songasai kideng pona berta kat news along berta nangle Wolongkomaji along Assam Jatiya Yuwa Chatra Parisat Wolongkomaji aro tumpen India angkang petrol diesel penchinglok akaprek kinang soro hormu anam ki peso oputhak ghontai si aphan dharna kangnia sai dingpon ada por phai crazy por pen pangchen ponsi Assam sarkar phan petrol diesel penchinglok kinang soro hormu hortar anam ki so doanta prabjin pen pajum nangji pusi ke hang padupon jongsi prabjin pen pajum pon pi pulute sai jokji sodak pen kache songa sai dingpon chi puta AJYCP Wolongkomaji aro tumpen phirang ke thengno ningjidon যে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বকলেহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে দেশত যি দুই চাই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ ৰোধ কৰক অন্যথা আমি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম BJP Socheng Mandal Executive Amai Jakhong ni Phaing Koira Isiani Hamren Habe Danger Sport Complex along Arsik Jin Pen Kaching Ki Chingwai Padosi Ing Sam Jin Pen Kepechun Ponaberta Phirang Ki Hundor Kropen Bertang Pale
BJP Soching Mondolamay Phu Roman Patorpen Kachiphem Phupona Mayalong Aluhi Sarpo Manpen MLA Rupsing Tiron Chitongdon Mayalong BJP West Karbi Anglong District Amay Phu Radib Ronghang BJP West Karbi Anglong Amay Phu Barim Arun Terang Border Board Chairman Richardson Hansi Fishery Board Chairman Joy Singh Kro Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rong Parpen Chinglok Mohila Morcha Lapen Village Level Committee Atum Chitongdon Mayalong BJP Soching Mondal Committee Pen Ansu Si Jakong Kachipherang Thekjiapan BD Sore Kachipachoy Padupon BJP Arun Ajutanga Teng Pen Kiklem Kidam Pami Thekjiapan Kachitongara Duan Pen Kachingki Kachingwai Padupon MLA Rupsing Tiron Pen Non Kidobom Assembly Station along Karbi Anglong Arakar E Article 244A Lapen Border Apathak Kijaidun Vekjiapan Rat Angnu Lam Thijai District executive dolo no ke bondol wise no ke executive dolo la sita so tenglo makai pini la so ada sana teng ka kha te pasi so teng bondol executive meeting ka padu sita bangke harapan isi guideline do la so teng pa teng wai sing sai padu kono la so teng pasi tum dati tom sara lam abang bang pili matai di thang Article 244A puthak Article 244A mana session long ni question arise do start question bangkai no na de la tari setiap ini pana do na api rakan ni di sonia lam ni question ka kuri sia bangkai 244A implement puthak si bangkai border puthak 244A puthak ni ka dia bangkai la pelo je mana Karbi Anglong ke mana agreement patai ke hinda melo first agreement namelo MOU second agreement MOU damelo non abang ke another fourth agreement nang lelo third agreement long si motamoti Karbi Anglong long 244A arona tek ko ko arona tek pe pichu nang pu posi sarkar pan ni pada ponje posi mata la kan ni bang border puta bang ke na Meghalaya kan Ladakh nang ka topik karsala long pi mata thi me thang masi tuara tia karan ka tia di malam thang ta pampa bide Meghalaya kan ni long ta beauty ki mata thi alang tong beauty hem na kem det konta si jatalong no tani si paper se palong klang long na ta ki mata ri si te hini ana lo ta la tung ge Meghalaya bisin chipu hai puta ka bang mana jadi do kasi tada bang ke mood police strengthen pine mood police pine ye lapen hai bang ke tumpu bang ke khang bong acar bola mari take je government tum bang avoid alam nang pi 1951 la so koya nang pielo so koya teng basi tum ke melo sarkar no makar beng asam sarkar patai tum ke dak koya na ko atau teng si kido bang ke dak do rapet lem nang kota avoid ke 1951 la so sarkar tum Gowok India survey India Assam survey tu nang piate so tem pada bangke itu koi nang ko take claim repet nang ita mood police strength nai posisi nili ita ke ki pula chi bisa mandam mandam kilo na bangke khandili ong songtong ta thana itu nang begi ta ulu kunci lo mata police outpost ta non mata upgrade pinang po fantasi umlap kha long police outpost ni lang ardang posari lo mata police outpost ni apa namanya Borgaon ta nang ji so nanti jeng kalong ta patrolling post ta police outpost si pinang po apa so ta sini tung mata bangke hiluwing ta kan rong cek munjil long ta thana police outpost pinang po sini itu puda asong lo ta nai so ti to putulang bangke BUP ke dolo BUP ta kata carbo ber bangke la ta bangke jadi tapat area tapat langka tapat long ta BUP pinang itu kebuta dan dah bangke battalion komando biji pedinga bangke ki biji bangke Nagaland border muninga bangke Meghalaya border sipi ko atau biji bangke la bangke ne tapat kan langkaro adak nong kret warong itu aprang le adak car usai gomang tu car usai dak aswadim sini tum bidam po ko sini be mata nola HD minister jogan mohon alangli nangomri lola pen la pilar ki phu ka do ka ve puthak talang li theklong lo tang te step alang li ke deng pon kopi ne do ma non tong se kot kan kalang ta sini lo hakki do lo de tamuti pilar bangke ni makrat ateng pen pilar aprang ta do lo poti da tu pong hoda mani apong ho bang chin de pong hoda lo asia so pilar bang re erecting kuri tuning poti ko putak so lam putak an to nam malom so por phan berta mung ton pasana Archa Coaching Institute Difu Karbi Anglong
for students preparing for AEET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archa Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Choral hoy pokchokor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong. Ko pipono bong. Pipolote. Igar koi ni pokchokor elo timen dowai nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo alon medical store Kecheng si Karbi ang bongpen kang Pucheng pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kelong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along Humrig tame. Dihina mopi putat bertalamang thulo. Hamren rongche kacheleng kilometer inquiry nerkep ajak kiding atowar Central Road Infrastructure Fund pen kasalam ponpom ajam ki thidung kilong ajok socheng constituency aratum aninga rong prulo bonta towar kasalam kachepare deng Moromi Enterprise lapen Sanjib deka towar RVRE kilang pon pami mi ajok radatum ason pen kisung kachetong nanga berta phirang ki hundor kroben bertang pale towar akong kido kyong dong hidi longli ki or piera jok sai chuti kiara tum pinang kaning ritolo towar kasalam bomuhut hidie hem khotum chupu chuthandun pusitami lam maregrede rajok non sai kati ki apor hut ke mahang chilang tongan relo moninga ningkan kang thim ki choje phan ki kupilo ni pusi hidie hem khotum pen kaning ri alam thi pherang ke tumang no ninje towar silam bom pusitami radatum chihlat michira phan ke contractor bang kamatha pondu nangjia podlo bonta thangnat kilang kavede rajok adim ke asabak arbi ki janganta kari chilengoni inghan karnuk sok emisep lapen inghan karnuk kari motor inglom edan pin lasi local mc mate Karbi autonomous council em rup sing tiron pen contractor phan torsi nonamat towar inghan karnuk adim an harlong papleng nangji pura kachuningri padupon keng penta dam nu gari gi dam me kamalisi lasi soteng pote nilitum alom ke seplang plate la tu gari motor ta dam elo parni si dag fusilok mune tume dom kangdoi lon ta tum phan ta hang si dak nang pachelang si prabjin pen la tobar ta nang semar nangi siam tobar abha kosonson nang li ke thekang long tobar abha ke henu piklo tobar bhai nu piklo long de long ni de nili ke so tobar ka henu ke non la bari khai se ke la son lok lo ka henu La non ama la bangso contractor phan pini pedang bau nang ching tipi pe pulo dang te exon en pinang kok po athe letum ke du ke dam ta sung tang lo la pen ke dum ke dam chewang che la ta letum rong be rong thak ta sung tang no la bangso tobar khang no pe lu ma hidi ta ka sik sak do lo la lang roi ta or thip lo ke lang roi or thip lo paring lang pon lo ing han ta sob hidi pon lo ke pare hidi ta claim long le te lo ga ja
Pini Karbi Prime Time kila pan sa kang ton pagla domi thagmi kurwang thu